abanyamurenge bari mu mahanga bananiwe kwijibana ngo bagende badutabariza. Ese abo bana bize iki badaye badutabara? Ni mudutabare mu buryo bwose, mudutabarize. Baravuze ngo nuto gutabara yo gutabariza, mudutabarize amahanga adutabara. Zarumva ngo mwarize, mubwire abazungu, mubwire n'abandi bagabo bafite imbaraga badutabare, turashize. Niko tubonye turabasaza ko mu Minembwe. Ariko urupfu rwa Rudagati rwagutangaje so? Urupfu abasaza ko bararasirwa mu nzu, indege kirarasa abagore bananiwe guhunga, ko baragenda babashinjira mu mihana, abagore bananiwe guhunga. Aragakecuru baheruka kurasa ngo ni mato mukasangiro, abamuzi muzotangara nibataramuboherereje kunana. Abantu barashize. Na nyina wamutunzi. Nawe Oye, reka twongere tubakire mwese mukurikirana Tawala TV. Uyu munsi rero nkuko mubibona na makuru tuje kubagezaho. Wowe utarakanda subscribe, ongera kandi subscribe kuri Tawala TV kugira ngo amakuru nkaya muzajye uyabonera ku gihe, ndetse reka tubabwire ngo turabasuhuje cyane kandi tubifurije amahoro y'Imana uyu munsi. Abagiye mu kazi, abagiye guhaha, abagiye gukora kugira ngo babone amaronko, mwese tubifurije kuronka, tubifurije kubona icyo mugaburira abana ndetse nabo muvukana, kandi tubifurije gutera imbere, ndetse natwe twumva mwabitwifuriza. Reka tubabwire ngo ikiza mwatwifuriza ni ikihe? No gukanda subscribe no kureba ano makuru kugira ngo mugende muyamenya no kudushigikira mu buryo bwose bushoboka bwose. So murakoze rero, ni kuri Tawala TV, kuri mikoro nkuko mubibona ni Eric, nkunda abantu bo kuri Tawala TV. Tugiye kwinjira mu makuru yo muri no mugoroba. Kuva mu gitondo kugeza aya masaha twabwiwe amakuru mu Minembwe yuko babyutse amahoro, ndetse no ku Ndondo n'utundi duce. Gusa usibye ko hari hamwe na hamwe hari ibintu bitari byiza. Murabizi ku munsi w'ejo Minembwe barasha amadrone. Ibyo byose nibyo tugiye kuza ducemo tubabwire uko byifashe. Gusa none kandi turaca Uvira nk'ibisanzwe, tuzamuke tugere Baraka na Fizi na za Bibogobogo, turababwira amakuru ari kuvugayo ndetse n'Indondo yose. Turaza rero kuba duhera amakuru yacu mu Minembwe, cyangwa ni Burundi muvandimwe. Turagera ni Burundi twumve ibiri kuvugwa, ngira ngo babyumvishe. Bari kuvuga ngo abanyamurenge, ngo leta y'u Burundi irashaka ngo gufata imodoka bategeke abanyamurenge bose bari mu nkambi ngo baze kwigaragambya, bavuguruza imyigaragambyo y'amahoro yabaye mu bihugu bitandukanye, Kenya, mu Bwongereza ndetse no muri Amerika. Rero ibyo nibyo tugiye kuza rero kuva imuzi n'umuzingo. Ariko reka mpereze umunyamakuru mugenzi wanjye, karibu niturangiza twinjira mu biganiro. Boss, yes, uramahoro? Turashima Imana. Wiriwe neza? Nta bwoba, mugani wawe umugabo. Tunakaze, turashikamye. Yego, turashikamye kandi turashishikaye. Yewe turanashobotse, ntabwo tunaniranye. Turi hano kugira ngo tubageze amakuru nk'uko bivuze. Nk'uko wabivuze, reka duhere muri Minembwe tubwire abantu uburyo muri Minembwe havutse amahoro. Babyutse amahoro, irigwa n'agahinga, indi agahinga. Ariko reka tubwire abantu ngo ibyo abarundi bashaka gukora muri Minembwe. Ubu nyine Kingi, nubwo abarundi nako abanyamurenge babyutse amahoro muri Minembwe n'utundi duce tumwe na tumwe, uretse drone zarashejo zirasta mu duce tumwe na tumwe, ariko nta zo zangiriye se. Ni kwa kundi bazana drone zikarasa, ariko barashe za Rugezi, ariko nta bantu barashe. Urumva byanze bikunze hari iba yafotoye nabi ikaza izi ngo irasanga abantu irase. Ariko turashima Imana yuko nta bantu bapfuye cyangwa se ngo bakomereke cyangwa bagire cyangwa ibyangirika. Ariko reka nkubwize ukuri, kuva .0 inzira zose kugeza ku Ndondo, iriya nzira .0 n'izindi zose zimanuka neza zikinjira ku Ndondo, hari abasirikare b'abarundi na FARDC na Wazalendo na P5 no ngo bagose. Ubu nyine ibaze ko nta muntu ushobora kuva ku Ndondo ngagere mu Minembwe, bafunze.
nta muntu ushobora kuva ku ndondo n'abari bagiye ejo bundi baragaruwe bavuye ku ndondo bashaka kuja Minembwe baragaruwe baragufata wareba nabi bakakubwira nabi kwa kundi uvuga ati reka njye gushaka bambwiye ko muri Minembwe ari wendo tuntu katuje guhahirayo tugira utwo tuzana twifashisha kuko ntibojaga ibuvira ibidashoboka barimiriwe ni ukuvuga ngo ubu nyine nta nzira ihari iva ku ndondo ija mu Minembwe bamepe kandi bama bazenguruka donc iyo inzira zose zigera uzi ko zinjira zija mu Minembwe zose ziraburotse ngaho mbwira niyihe jenoside batari kudukorera abarundi niye jenoside irenze iyo ngiyo se niki badushakaho abarundi drone 5,000 babohereje izo nizo bazanye zo kugira ngo babahaye zo kugira ngo batumare nizo uri kwifashisha zo kugira ngo gusa abanyamurenge bangana gutya ariko ndahebye nanone kandi bwana munyamakuru turatinywa twumvishije hari amakuru yatugezeho hano mu Minembwe akomeje kubera ibintu byinshi bibi bazavuga ngo buryo ngo agahinda k'inkoko kajya kamenywa n'inkike yatoraguriweho yatoraguyeho ni ukuvuga ngo twebwe turi no muri bino bihugu tuvuga amakuru ariko ntabwo tuviva ubuzima barimo ubuzima bw'abantu bari hano mu Minembwe ndetse no ku ndondo n'abantu barya ibiryo ku bibazo bro kubona ibiryo ni ikibazo gikomeye ikibikwereka muvandimwe kugira ngo nkwereke ibi bintu ukuntu bikomeye uburyo nk'ukuntu bivuze binteye uvuza akantu kazima kandi urakoze kandi umbabarire wumve kano kantu uyu musaza kugira ngo wumve ukuntu ibintu bibabaje kuna abasaza bababaye uzumve umbabarire uzumve abanyamurenge bari mu mahanga bananiwe kwijibana ngo bagende badutabariza ese abo bana bize ikibadaye badutabara ni mudutabare mu buryo bwose mudutabarize baravuze ngo nuto gutabara yo gutabariza mudutabarize amahanga adutabare zarumva ngo mwarize mubwire abazungu mubwire n'abandi bagabo bafite imbaraga badutabare turashize niko tubonye turabasaza bo mu Minembwe ariko urupfu rwa rutagati rwagutangaje sho urupfu abasaza ko bararasigwa mu nzu indege kirarasa abagore bananiwe guhunga ko baragenda babashishira mu mihana abagore bananiwe guhunga aragakefu baheruka kurasa ngo ni mato mukasangiro abamuzi muzotangara nibataramuboherereje ku ntani abantu barashize na nyina w'umutunzi nawe uyu muntu ari ruguru ni umusaza uri ruguru uri kuvuga ati mudutabarize deni bamwe mutugara bakavuga ngo drone ngo bazabesha ngo ntizirasa abaturage uyu muntu ari ruguru uyu musaza na video ari ruguru aricaye kurabona n'inzu yiwe none uyu musaza wifura umunyamurenge nta mundi imuri hejuru ngo avuge bino bintu nta n'umunyamurenge umusaza ukuntu bateye ushobora kubwira ngo yikange ngo iyo kubwira ngo urandase ariko ndavuga ukuri nuwangu uyu musaza ibyo ahavuga karavuga uburyo bakarasa umukecuru w'imyaka 100 bakarasa ndagira ngo barabye ariko ibi ngibi bamwe mutugara barabihakana bene wacu bavuga yuko ngo se ngo ninde uja kwica ngo umukecuru w'imyaka 100 uyu mugabo uzavuze ko ari yo namwe muza muhakana mutari yo ariko ibintu abantu bazavuga bakavuga ibintu mugasa nkaho mwabaye abanyabwenge muhamugaragaza yuko abo muri ruhande rumwe ari abaziranenge badashobora gukora icyaha na kimwe nk'iki cyo kwica umukecuru w'imyaka 100 na musaza w'imyaka 90 so izi nizo ntambara ni bibaha bategura abarundi n'abaki na FARDC na wazalendo n'abandi bose bafatikanyije n'abazambia liki ariko reka tubabwire ko Imana iduhagazeho yego muzahura n'umuriro
abarundi bazicuza ntubona ibi turaza kugera i Burundi ariko abarundi bazicuza iri joro ryakeye kugeza muri kino gitondo cuno munsi nyine turi kuvuga turi kumugoroba hari amakuru yavuzwe yuko hari inka mu Minembwe zibwe ndatekereza bavuze yuko zishobora kuba zigera muri 40 gusa hari andi makuru akiri kuvugwa birashoboka yuko amadubu ashobora kuba yazigaruye cyangwa se zimwe muri zo biravugwa biravuga yuko zimwe zishobora kuba zagarutse bazikurikiye amakuru wenda nituza akurikira turakomeza tubakurikiranire ayo makuru kubera ko amadubu n'intare bari hariya rwose nituvuga ngo ni imana ya kabiri kuko imana y'isumba byose irahari ishoboye byose ariko amadubu n'intare nabo bwana munyamakuru reka nkubwira aka kantu burari ukuntu abantu bazavuga ibintu bagasa nkaho babicaho umuntu agufatiyeho icuma cyangwa imbunda cyangwa se umupanga undi muntu akaza akakurokora umuntu akaza akakurokora cagihe ushobora kuba uri gutekereza yuko birangiye uwo muntu akaza agakora iyo byabaga ndatekereza ko ukomeje gukurikirana ubuhamya bwabereye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi hari igihe umuntu yazaga akavuga ngo uyu mwana mumureke kubera ko ise yangiriye neza mumureke yani kubera we bitewe n'ukuntu ameze akavuga ni reka nitangira uno mwana do you think ko nubwo uyu muntu yaba yarakoze jenoside uyu mwana watabawe hari igihe ushobora kuvuga ngo imana irahari ariko no muntu nawe ushobora kumufata nk'imana ibyo nibyo amadubu n'intare bari gukora hariya ibaza abana bahaguruka nubwo ari abana bacu nubwo ababyeyi bari hariya bari kuvuga ngo ni abana bacu bari bagakwiye gupfira nyine bakadupfira ariko hari igihe batekereza ukavuga ngo uyu muntu uri kurara inzara akarara anyagirwa akarara ari maso kugira ngo gucungira umutekano urumva umuntu ari ikintu umunganya naco uwo muntu ni sawa urumva umuntu hari ikintu na kimwe ushobora kuba wamugereranya naco uwo ni muri bamwe bitwa ngo ni ba marayika muri yego nizo ntwari rero ziri hariya ni ukuvuga ngo izi nka ziri mu kwibwa aya madrone akaza karasa abangaba batwirwaneho bakaza bagafata abaturage bakabahungisha bakavuga ngo muhunge reka byibuze tubabera ibitambo umwanzi areke kuza ngo aze yica okay urumva ntabwo bashobora gukora ibintu byose ngo bikore nk'Imana ariko ibyo bashoboye amadubu barabikoze kandi cyane rwose nuko nyine bitazarakera ahangaha ariko nta kintu batakoze rero izo nka zibwe biri kuvuga ko hari zimwe zishobora kuba zagarutse zagaruwe n'amadubu n'intare mu kandi kuri abari kuziba abenshi barimo abanyamurenge kuko uriya nzira baba bagiye barimo koloneli uyu musinzira ninde koloneli uyu wari muri Gumino uyu muyobozi wa Gumino n'amuzara mu bibi nka n'amusara n'umusita sumusita I think nimba tamusita n'umusinzira ngo mubarimo mu bayoboye n'impamvu ubona n'izo nzira zafunzwe nta muntu nta wundi habe n'umupfurero n'umubembe tibomenya gufunga inzira muri buriya buryo kuko abarundi ntibazi ruguru nubwo bogira gute ntibohamenya biriya byose biri gukorwa na bene wacu Samson yabwiye umumbabarire nje muri biriya gatoya Samson yabwiye bene wabo arababwira ngo munyemerere ko mwebwe mutansumira kubera ko Imana Samson yasengaga niyo bene wabo basengaga no kuvuga ngo ntabwo ari gutabaza Imana bose bari basenze Imana bari kumwica iyo bashaka ariko arabwira nimba ari abafilisiti munzirike munjyane mubanshire no kuvuga ngo uyu mugabo nyamusaraba urumva azi umunyamurenge azi strategy y'abanyamurenge azi umunyamurenge urumva ibaze nawe ibaze nkanje bakuriye nguraje no kuvuga ngo ubuza ahantu hariho hose ushobora guca inzira zose ubuzi ukuntu wazi block mu buryo mwanza ataza no kuvuga ngo nuko nguko biri kugenda izi nzira zose ziri kugenda zifungwa n'abanyamurenge none kandi bro
urabizi ko ngira ngo muri Kongo mu kwezi kwa gatandatu bazakora exeta yes mu Minembwe urabizi ko hari amashuri amwe yagiye asenywa iki ni ikibazo nabashije kumva ku munsi w'ejo bari kuvuga uburyo ababyeyi bahangayitse bavuga ngo nubwo turi mu ntambara byibuze abana bakagombye kuba bari gukora ibizami bitegura icya leta se shahu babone nubwo bo bikora no muri Uvira barabikora se babone amadiplome se cye babone resultat umuntu wese ufite jusqu'à maintenant abantu hari uwo twari turi kumwe ejo bundi arambwira yigiraga igomba ikiganga yarangije kaminuza ariko babrotse diplome yo diplome yabo barayabrotse amarisazi yabo baraho nyine nuko nta kundi ntiyobona akazi harabona akazi nta cyangombwa sanse nuwa ngo kubera ko igoma yafashwe nuwa ngo umuntu wese kereka wahavuye akaja muri bira bice akaja kuvuga ngo yiwe yifatikanye na leta ariko abandi bose bafashe ibyangombwa byabo aya nubwo kwifatikanya na gusifite izina ry'ikinyamurenge cyangwa nuwa ngo rero nk'ibyo byose ni nk'ibyo byose none urambwira ngo umwana azakora ikizamini nanagikora arinde umukosora diploma barinde imuha ni ikibazo reka twambuke tuve muri Minembwe yakomeje kuvugwa n'ibi bintu byinshi bitandukanye gusa nanone kandi ntitwareka kwibaza ese aba bana nyine bizashoboka yuko bakora exeta cyangwa se bigenda neza icyo ni ikibazo twese turi kwibaza twambuke tugere hano ku ndondo za Mikenke biravugwa yuko akomeje kurangwa nyine nako gahenge gatoya nubwo ngo bakomeje kumva amadrone ari hejuru gusa tubanze tureke kugera ku ndondo duce za Bibogobogo kugira ngo tuze kuzamukira hano kubera ko ingabo nyinshi ariho zikambitse uretse ko no ku ndondo sinzi imbari icyo twahavuga cyane nta ntambara gusa ikintu mugomba kumenya indondo irimo ingabo nyinshi yego z'abarundi ndetse na FARDC P5 FDLR izo ngabo ziruzuye ku ndondo kuko ubu nyine ziruzuye ahantu za Rubarati za Masa Rubarati baragerayo bari munsi za Mitamba n'amasango ziruzuye urumva nubango ziruzuye nico twobabwira gusa mukamenya yuko indondo yuzuye iki umwanzi kandi bazamutse ari benshi kandi bafunga inzira zose ubu nyine nta muturage ushobora kuva ku ndondo ngo aje hehe muri Minembwe icyo nicyo mugomba kumenya ku bijanye n'indondo rero tumanuka rero za Bibogobogo yego Bibogobogo amakuru ari kuvugwayo hamaze igihe basa nk'abafungiranye cyangwa se bafunze abaturage ba Bibogobogo kuva izi ntambara zatangira Bibogobogo ntabwo hakunze kuba intambara gusa bakomeje kubica urubozo kubera ko hariya mu Bibogobogo narakubwiye yuko hari umunsi ngo bari kwitoza imbunda ziremereye mu misozi bakarasa umva abaturage baraha bakazarasa mu ruzi ruri hafi y'abaturage bakavuga ngo intambara yabaye kuko ntago bahunga ni mu mazu gusa ikindi kintu nigeze kumva ngo hari abasirikare bigeze kuba hariya b'abarundi ariko harimo abatutsi abo basirikare babashije gucunga umutekano w'abanyamurenge cyane urumva abasirikare bose boherezwa abarundi harimo abatutsi kandi umututsi yageze kuri mwene wabo birumvikana ntabwo bagirira mwene si bose ariko bamwe muri bo erega nubwo baba atari na bene wabo erega si bose bagira nk'abangabo mu Burundi bo baroherezwa bagenda ku itegeko sibyo n'ubwumvikane leta Kinshasa ifitanye na Kongo bakagenda ariko harimo bamwe baba bari kubona ibintu biri gukorwa bakabona yuko atari byo nkubwira hari umuntu twavuganye ejo bundi uri hano mu Bibogobogo yambwiye ijambo ntago narivuga kuri social media ariko yambwiye ibintu bimwe byagiye biba hariya hakabaho bamwe baza bakababwira ni bigende gutya mugire gutya kugira ngo nyine iyi tegeko ritaza ngo ritume tubabangamira urumva nukuba ari urwara hamwe wabo kandi ibyo bintu bibaho cyane abantu bose baba makuru ari kuvuga mu Bibogobogo rero amakuru rero ari kuvuga muri Bibogobogo n'abasore babiri bakorewe ihohoterwa n'abarundi ndetse na FARDC n'abazalendo abakorewe ihohoterwa barafashwa abo bana bamare gufatwa b'abasore baragenda icyo babakoreye ngo barabakubise barabatorotira
bamare kubakubita barabafunga, babafunga mu buryo bubi, abana baragenda bararwara muri kasho bararemba, haza guhaguruka abapapa b'abanyamurenge, abasaje b'abanyamurenge n'abasaza nyine abagabo bakuru baragenda baringinga, urumva byanze bikunze, hari n'abagendaga ntibagenda gutyo, usagendaga n'akantu batwaye ko kugira ngo baringinga nyabuna muturekure abana, nimba mwasanze nta makosa kandi abana bari batuye hano ntaho bigeze baja, baba hano nta mugambi, nyabuna muduhe abana. Ariko ngo babaha monsheri barahindutse ibibore, kugeza n'ubu abana nubwo babahaye bahindutse indembe, bararwaye, ubuzima bwabo ntibuhagaze nabi, ntibuhagaze neza, ni ukuvuga ngo ubuzima bwabo buhagaze nabi, bari mu buryo buriho, babayeho nabi, nta buvuzi, ntibanabafashe ngo reka tubarekure tubajane baje kugira gute, baje kwivuza wenda ahantu hazima, uburyo batorutiwe, uburyo batesetse, mu buryo bwose bushoboka, ariko bari aho ngaho ko barabitaho ku buvuzi butoya, ariko ntaho bahagaze, urebye ubuzima bwabo ntabwo buhagaze neza na gato. Nta n'ubuvuzi buri hariya, habe no mu minembwe ntabwo hariya n'ahantu sinzi ukuntu buriya ni ahantu iyo utabonye ubuvuzi bwiza uza usanga ukomeza kurwara mu buryo bundi budasobanutse. Yego. So ni ukuvuga ngo rero nyabuneka ntimba kandi ni ukuvuga ngo turatabariza, ndetse hariya navuga se guverinoma ihari se ni iyande, ntiwatabariza leta kandi ariyo ikwica. ni ukuvuga ngo ntawe utabariza gusa, boshaka uburyo bwose bishoboka bariya abahungu bakabohereza bakaja ko kwivuza rubi bageze i Burundi. Ubwo buryo se burahari bwashoboka ko bagerayo? Nuko barekura uburyo buya ntibwo bura, ahubwo se barabacungira umutekano, babatware basi babageze basi no ku mupaka w'u Burundi bareke binjire. Birashoboka se? Birashoboka, ariko birasaba ngo leta uwo mutima ntawo bafite, kubera ko FARDC iri hariya, nibayisabe n'abarundi babaha abantu babashungira umutekano n'urwandiko, babatware bana baje kwivuza bitewe n'uburyo bahohotewe nande na leta ya Kinshasa na leta y'u Burundi. Yego. Ni ukuvuga ngo nibo bantu bakoze ihohoterwa muri kariya gace ka Bibogobogo bakoreye abo bana. Sawa, reka tumanuke tugereza Uvira, wenda ntandi makuru ari special Uvira gusa, amakuru byemejwe yuko Nyamushebwa agomba kugera muri Uvira umunsi cyangwa ngo ejo. Urabizi ko twari twavuze yuko bari bavuze ko agomba guca i Burundi ndetse akaza akagera hano. Niyo nzira byanze. Gusa abantu benshi bakomeje kubivuga, ariko noneho batanze urwandiko rukonfirma ko Nyamushebwa agomba kuza hano muri Uvira. Ikindi abaturage ndetse n'abasirikare bazaneza batari abanyamurenge nyine batari n'abatutsi, hari ama-audio amwe yakomeje kuvugwa ngira ngo ejo twavuga audio bavuga ngo nimba etat major yemeje yagira umuntu icyizere cyangwa se igihugu agomba kuza akayobora, ariko twibaza twese nk'abantu hari izindi nazo badashaka andi ma-audio. Nyamushebwa agiye kurasa bene wabo. Bo reka nkubwize ukuri King, reka tubanze tuvuge ubundi icyo bita igisirikare. Iyo wahawe oda nuwa ngo narakubwiye ngo ibintu ni bibiri, azakora ibintu bibiri. Nimbaje azaze acika asanga babo, bizashoboka. Nimbaje adatabikoze, ubwo nyine azakora nk'iby'itegeko rimusaba, apanga urugamba arase twirwaneho, ayobore rwose urugamba ari hari Buvira, arase twirwaneho yonyine se Kamanyora. Ariko se bamutumye kugira ngo afate Kamanyora, nuwa ngo ruriya hariya hose barashaka kwigarura ngo na Bukavu cyane rwose, kandi bamukoreshe nimba atari uburyo bwo kumugambanira, ni muri ubwo buryo bubiri. Nawe kuvuga ngo se ngo turibaza ngo se bamutumye kugira ngo arase aduyi rero n'abatumva ari ubwo aduyi ni amadubu n'intare.
sibyo nuvuga ngo rero nimba rero yumva ko afite uwo mutima ayanabyemeye azoja kurwana kandi nimba yumva uwo mutima atawufite azashobora kuburyo akira erega ntiyohakana gusa reka twizere yuko nawe wenda afite azoshaka uburyo acika birashoboka nabyo cyangwa se agaragaze ko intambara yamunaniye nawe bamutware baje kumufunga ariko ibaze ko umuntu intambara yananiye bamufunga ufunga umuntu nimba abantu bamurushije imbaraga bamurushije strategy kubera ko umufunga nuvuga ngo leta ya Kinshasa mu buryo bwo kugira ngo imare cyangwa se Gisekedi kugira ngo amare abanyamurenge ari byo yavuze yaravuze ngo nzobamara buhoro buhoro moko kandi mu buryo bwose uriya mugabo si igipfu mu buryo bwose bushoboka bamwe ntiyabafunze abari bakomeye bose ntiyabafunze abandi ntabohereza ku rugamba abandi ntagira gute donke azotuzanamo imyiryane kugeza igihe cyose tugize gutya tumaranye rero niyo gahunda ya Gisekedi so Nyamushebwa kuza hariya reka dutegereze gusa nk'uko waba ubivuze abanyamoko bari hariya ntibabivugaho rimwe ntibabyumvikanaho rumwe bamwe ntibabishaka wazarendo banze baravuga ngo uwo muntu w'amazuru maremare abo bantu b'amazuru ni mumufata mumfisha modi y'abagore ni mumufata Nyamushebwa aje wazarendo mumuwe ntidukeneye abo bajenali n'abakoloneli b'abanyarwanda tubakeneye hano kuyobora iwacu uranyumva icyo kintu ariko abandi nabo nk'uko wabyumvishe ati nyabuna nimba umuntu yaragiye icyizere tuze tureka kuba ibipfu ni ukuvuga ngo bigaragara yuko natwe turi abapingazi ba leta tidushigikiranye nimba dushigikiranye na leta uwo leta yatumye mureke tumwemere ariko nimba tuzanze bisobanutse yuko natwe tudashigikiye leta yacu tutemeranya na leta yacu ku mwanzuro yafashe nimba etamajoro ifashe umwanzuro wo kuvuga ngo bohereje Gasita etamajoro n'igihugu bamugiriye icyizere mwebwe nk'abandi muramurwanyije none bohereje undi wa kabiri twongere tumurwanye biraba bigaragaye kuri Gisekedi yuko twebwe abapfurero n'abandi dupinga ubutegetsi bwande bwa Gisekedi kandi bahita bagiramo ibibazo rero mugire ubwenge mureke twemere uyu turebe icyaje gukora azarwana urugamba nk'umusirikare w'umukongomani ariko abandi nabo bahita bohereza amatiti tumushaka uwo ni umunyarwanda ntidukeneye twarabwiye ngo abantu b'amasura maremare ntituyakeneye hano ngo kama cheval nayo makuru rero ari Buvira nayo makuru ya Nyamushebwa nuko byifashe reka twambuke hano mu bihugu by'abaturanyi u Burundi abo se bera n'abaturanyi ko bamaze gufata Kongo nk'ari yabo ni ukuvuga ngo ibazaho bazabonera ikimbwa yaboneye ku ntuze kwiriba sasa amakuru ari kuvugwa mu Burundi aratangaje biravuga yuko ngo leta y'u Burundi iri organize impunzi zose z'abanyamurenge bana z'abakongomani witwa ngo n'umunyamurenge ngo babafate bapanze amamodoka bave mu nkambi baje muri capitale ari hano nyine muri Bujumbura ngo bagende baje kwamagana aba bantu bagiye bakora ngo imyigaragambyo y'amahoro bavuga yuko ngo ari jenoside iri gukorerwa abanyamurenge kandi ari abarundi bari kwikora ngo kandi ari abarundi ni ukuvuga ngo bagiye kuvuga yuko ngo nta jenoside iri gukorerwa abanyamurenge ngo beze n'u Burundi bavuga yuko Burundi bufashe impunzi z'abanyamurenge neza ni ukuvuga ngo barashaka kubereka yuko ngo iyo bashaka kuba bari kwica abanyamurenge muri Kongo ngo n'abariya nabo baba barabishe ntibabishe se n'ubundi ntibabishe ese ko muhakana nkaho mutabishe ntimwabishe mugatumba mwabishe gatumba byagenze gute ni bande babishe Agatorwa asa ntahari nta n'isoni tuvuga se ngo mwarabishe si ubwa mbere mugiye kubisha mwoba mugiye kwisha ubwa kabiri nta kibazo amahanga yawe bareba yewe ni mu bwica ubwa kabiri nk'uko mwisha aba mbere amahanga akarebera gutyo bazoreke
ngabo ese ndibaza abanyamurenge mwe muri aho ngaho i Burundi ahubwo bo kwemera bagapfa kugira ngo bakore kiriya kintu abanyamurenge bareriye ese muzigaragambya erega ni itegeko ryabo ni itegeko ry'abarundi bashaka kubategeka kandi niba birasaba ngo UN ibijemo hase iri Burundi ije muri ibi ije kureba ubutegetsi bwa Ndayishimiye uri kuja mu nkambi kugira ngo aje kubafatiraho inkota babwire ngo muje kwigaragambya mu nyesi nibikunda ko bafata abanyamurenge bakabajana nibavuga yuko Burundi buri kumwe na UN sibyo kuko UN ubundi burano ubutaka bwa UN nubwo buri mu Burundi nukuvuga ngo barabura butaka bariho ntago bayoborwa n'abarundi gusa bacungirwa umutekano n'abarundi gusa UN burano ubutaka bwayo iyo gahunda rero kandi iyi gahunda iri gukorwa n'utugara barabaherutse hari nta kintu na kimwe abarundi botekereza icyo kintu tubogerekeza na kimwe batifatishije utugaraga nitwo tubuni no minsi turi mu gutangaga oda i Burundi no muri Kongo nibo bajanama bandayishimiye Kongoro niyo mujanama bandayishimiye akaba mujanama wa Kisegeti nako wa Gisegeti wa munywatabi kandi kavuze ngo FPR yamutandukanyije n'umugore ngo nawe niyo mujanama wande bandayishimiye never abo bajanama banyemwe ntabo bwana munyamakuru reka tuze no kurangiriza amakuru kugira ngo dukomeze dushaka andi makuru tuze kugezaho abakunzi bacu cyangwa se abantu dukurikira tubabwiye yuko ibintu bitameze neza muri Kongo harimo akavu nk'aka kandi dusanzwe tumenyereye haba mu minembwe haba ku ndondo hatutumbye ikintu cyitwa intambara isaha n'isaha mwakumva ngo barwanye isaha n'isaha kandi runo rugamba ruri ruguru rugiye kurwana je ko ndabona ko ari rwo rwanyuma rwa ruguru yo byari bibaye rero reka tubashimire mwese mwabanye natwe ndagushimira bwana munyamakuru nawe kandi natwe dushimira abakunzi bacu badukurikirana tubabwira ngo bakomeze badukunde natwe turabakunda cyane abanyamurenge bari mu mahanga bananiwe kwijibana ngo bagende badutabariza ese abo bana bize iki badaye badutabara ni mudutabare mu buryo bwose mudutabarize baravuze ngo nuto gutabara yo gutabariza mudutabarize amahanga adutabara zarumva ngo mwarize mubwire abazungu mubwire n'abandi bagabo bafite imbaraga badutabare turashize niko tubonye turabasaza bo mu minembwe ariko urupfu rwa Rudagati rwagutangaje so urupfu abasaza ko bararasirwa mu nzu indege kirarasa abagore bananiwe guhunga ko baragenda babashishira mu mihana abagore bananiwe guhunga aragakecuru baheruka kurasa ngo ni mato mukasangiro abamuzi muzotangara nibataramuboherereje kunani abantu barashize na nyina wamutunzi nawe